Один. Раз, два, три, четыре. Один, два, три. Один. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Один. Один, два, три. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Один, два. Один.
Чуть-чуть игнора. Kavuşları, sarılarını kınıp gitti. Akkan su davuşları, akkan su davuşları. Min ömrümü deriyem, bağlar gözü dediler. Min çeşlerim ağlara, din bağlar su gidediler. Min ömrümü deriyem, bağlar gözü dediler. Min çeşlerim ağlara, din bağlar su gidediler. Min ömrümü deriyem, min çeşlerim ağarayım. Min ömrümü deriyem, bağlar gözü dediler.
кеше улакка, тау астында салкын шишмә агып кеше улакка. Агып барып кайтар идем суларым кыйыл жакка, агып барып кайтар идем суларым кыйыл жакка. Керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле. Арулармысыз, карындашлар, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Барыгызны да Питрау бәйрәме белән чын күңелдән котлыйбыз. Питрау җәйнең иң матур, иң яшел табигатьнең чәчәккә күмелгән вакыты. Бүген без Казан шәһәренең нәкъ уртасында Медиа Питрауга җыелдык. Икенче ел рәттән Татмедиа каршында Туганайлар газетасы журналистлар һәм казанлылар өчен бәйрәм оештыра. Бу инде безнең бер матур традициягә әверелде. Бу традиция гомерле булсын. Һәм инде бәйрәмне ачып җибәрү өчен сүз Татмедиа Республика агентлыгы җитәкчесе Айдар Саидгәрәй улы Сәлим Гараевка, Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Мөхәммәд улы Садыйковка һәм Туганайлар газетасының баш мөхәррире Юлия Губинага бирелә. Рәхим итегез. Hürmetli dostlar, менә шаулап гөрләп башлаган бәйрәм белән багызны котлыйм. Уважаемые друзья, не всем, наверное, удалось в выходные побывать на празднике Питрау, Зури. Поэтому праздник пришел сюда, в Казань, столицу республики. И я бесконечно благодарен нашим коллегам из газеты «Туганайлар», который не является не просто газетой, а организатором. И вот знакомит нас с таким шикарным, великолепным многообразием культур нашей республики, тех народов, которые в нем проживают, и дарит этот праздник
всем вам, проходящим, присутствующим и тем, кто его этот праздник ждал, но не смог побывать на большом празднике. И я рад, что оно становится традицией. Приходить еще больше будет праздников, и мы их будем продолжать. Спасибо огромное. Коллегалар, дуслар, на той неделе мы проводили медиа УЯВ, чувашские вот газеты, у нас выставка даже, открыли ее. Медиа Сабантуй у нас был на той неделе, сейчас вот уже медиа Петров. В принципе, это хорошо мы устроились, все, что к чему есть, медиа добавляем и развлекаемся, отдыхаем. И нам хорошо, и людям хорошо. Самое главное для редакции, они не сидят в рамках своего офиса, они выходят людям, и больше народу узнают о Кряшинах, о газете. В принципе, я думаю, что эта традиция, она будет сохраняться. И самый лучший вариант, потому что мы находимся в самом удобном месте. Фестивальный бульвар, от медиа, центр города. И в таком формате будем работать. Бекзур Рахман. Аруларымсыз хөрмәтле карындашлар, казанлылар, кунаклар һәм инде безнең кадерле җитәкчеләребез. Менә былтыр безнең аяк җиңел булды. Без монда урамда медиа Петров оештырганнан соң шушында Татмедиа бинасы каршында бик күп бәйрәмнәр оештырыла башлады. Без моңа бик шат. Менә безнең Туганайлар газетасы инде 20 елдан артык республикадагы, Россиядагы көрәшчеләрне берләштерә. Алар турында яза, аларның йолаларын, гореф-гадәтләрен, җыр-моңнарын саклый. Һәм инде менә бүген дә бәйрәмгә килгән барлык кунакларны бәйрәм белән Петров белән котлыйбыз һәм зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә бүгенге бәйрәмне оештырырга ярдәм иткән безгә җитәкчеләребезгә зур рәхмәт сезгә. Мин зур рәхмәт әйтәм Керәшеннәр үзәге, Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәк Людмила Даниловна Белоусова директоры. Мин зур рәхмәт әйтәм Бәрмәнчек ансамбленә, безнең йөзек кашыбыз. Вадим Захаров, Татьяна Ефремова, сезнең каршыгызда чыгыш ясаячак. Алина Давыдова, яшь егетебез. Кирилл Спичков, аларның барысының да бик матур җырлары сезне куандырырлар. Һәм инде мин әйтеп китәсем килә, безнең бүген бәйрәмгә Красноярск өлкәсенең Комаровка авылыннан да карындашларыбыз керәшеннәр бар. Алар Петровга килделәр. Һәм менә бүген дә Казан Петровында алар күрәсләре килде. Менә аларга да зур рәхмәт. Алга таба да менә аралашып яшәргә язсын. Бик зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Әле безнең тагын бер кунагыбыз бар. Ул да булса Яков Емельянов исемендәге мәдәният үзәге директоры, Республика Керәшен оешмасының исполком җитәкчесе Людмила Даниловна Белоусова. Сүз сезгә. Аруларыбыз, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле Айдар Саидгараевич, Шамил Мөхәммәтович, Туганайлар газетасы коллективы һәм дә инде минем белән узак еллар кулга кул тотынып эшләгән журналистлар, коллегаларым. Мин шушы менә Татмедиа сферасында, шушы бинада 10 ел эшләгән кеше, киткәнемә менә берничә ел, шулай да мин үземне киттем дип санамыйм. Мин һаман сезнең белән, без һаман бергә. Мин бик шат менә шушы мәйданда, шушы Татмедиа зданиесында, менә шушы коллективта, Татмедиада шушы гореф-гадәтләрнең яңа сулыш алуына, дәвам итүенә. Мин бик рәхмәтле Татмедиа җитәкчелегенә, безнең Туганайлар газетасына һәр яклап ярдәм күрсәткәннәр өчен. Һәм менә шушындый зур бәйрәмнәрне оештыруда ярдәм итеп инициатива күрсәткәннәр өчен. Менә бит бездә керәшеннәрдә дип әйтим инде, хәзер Петров атнасы бара. Петров атнасы ул бер атна бара. Петровны каршылыйлар, Петровны озаталар. Без аны бер атна буе каршыладык бөтен республика буйлап. Зәйдә, Чаллыда, Кукмарада, Сарманда, бөтен авылларда, һәм инде Җиридә, бүген без аны сезнең белән озатабыз. Иртәгә Петровның соңгы көне, бүген Петровны озату бәйрәме керәшеннәрдә. Бу гади генә случайно менә стихийный бәйрәм түгел, бу чын бәйрәм. Чөнки аны каршылыйлар, аны озаталар. Biz bugün Respublikada bargan bütün Petrovlarga nokta koyabız. Biz sağolashабыз.
Biz bugün jey bilen kuşlaşabız. Çünkü Petrov ol jeyni kıl urtalay bulup, jeyden soň küzge toba kuşu. Ol şuna göre onun özünün rituallары бар. Petrovdan soň sandugaçlar sayramay. Petrovdan soň köke kışkırmay. Petrovdan soň ölenler jeynilar. Onun sihati şeşeginden, yaprağından tomurga düşe. Mine şuna göre bugün şunday sihirli gün, Petrovni uzatуу günü, men sizning barıгызны da şu bayram bilen kutlayım. Matur etip yal etүүгүзүнү tileyim. Üstellerigiz mol bulsun, көңүлләрегез тыныч bulsun, тәннәрегезгә сихәт иңсин. Bugün men şunday tilekler tili turgan gün, hem Petrovda tilegen, şunday Petrovni uzatуу günün içinde tilegen tilekler olar şınga oşa. Hem indi ilibizge tынычлык келсин. Bütün irigitlerimiz isen sağ eğlenip kaçsın. Rahmet sizge barıгызга да. Bayramlar bilen. Бик зур рахмат Людмила Даниловна, сезне дә бәйрәм белән. Хөрмәтле дуслар, бүгенге бәйрәмдә без сезгә лотерейный билетлар әзерләдек. Алдыгызмы әле? Булдымы? Өстәлдән барып ала аласыз. Чөнки без бүләкләрдә әзерләдек. Бәрәкәт Крәшен брендының сувенирлары, бүләкләр әйбәт. Шуның өчен билетларның саны әз. Санаулы гына барып алыгыз. Менә Вадим Петров дип үземе, менә кеше беләм икән соң Петровның нәрсә икәнен. Әйдәгез сорап карыйк әле. Нинди бәйрәм ул Петров? Нәрсә дигән бәйрәм ул? Нәрсә аңлата? Нинди бәйрәм ул Петров? Әйтегез әле. Петров день. Менә Петров день, дөрес. Петров ул апостоллар Петр һәм Павелны искә алу көне. Дөрес. Керәшенчә Павел һәм Петр була инде. Без керәшеннәр бит бөтенләй дә исемнәрне бузып сөйләшәбез, шулай бит. Мәсәлән, Николай, Николай, Константин, Куштый, Александр, Сандыр, Федор. Тукта. Монда мин дә аңладым, мин генә түгел, бөтен кеше дә аңлагандыр. Менә минемчә, Алиса, менә син теге видеоны төшергәннән соң, керәшеннәргә Федор исемен вообще кушмый башлаганнардыр. Шулай. Әле бит Федор гына түгел, менә безнең Кәтүш, Марҗай, Үринә бар, Татай. Татай дигәндә менә бүген бездә кунакта Крәшен шибәре Татьяна Ефремова. Шуның өчен дуслар, каршы алыгыз. 2016 елда Крәшен шибәре булып калган, барыбыз да яраткан Крәшен кызы Татьяна Ефремова. Рәхим ит, Таня. Bilsin bizning jaya
Сізге бүгін Людмила Даниловна дұрыс айтты. Петраул жыр, мұң, табиғат күні. Қазір менің сізге өзімнің ең яратқан жырларымның бірсін жырлап кетесі. Ол келе. Ол кірәшіндерінің халық жыры, ол күйге ілік-іліктен біздің әбилер ойнап, бейеген еген жырлағандар. Міне, шондай аккураттығына тәтіп етіп басып тұрасыз қарап. Бүгін бей тұрған, жырлы тұрған күн шоға көре шығығыз, ұялмағыз, бейгіт рахатланып көңіл ашығыз. Иділләрі, 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 күлләрі. Тағында қуатырға ашсалар тауышындап шейбет болуы. Можно громче. Шығығыз, ұялмағыз, бәйрем етіп берген. Жыр башлаулары қиын, жырлағыз қызлар, жырлағыз көңілі өтсін ойын. Басышты сырғатқанша, өзін шығып жырлайын әлі кішірі жырлатқанша. Иділләрі, 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 күлләрі, сізде болса шешкелері, бізде оның гүлләрі. Иділләрі, 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 күлләрі, сізде болса шешкелері, бізде оның гүлләрі. Şeşkeleri bizde onun gülleri. İdilleri, idilleri, idilleri külleri. Sizde bulsa şeşkeleri bizde onun gülleri. Şıktın beni sitmeney rosa gülü ıştarmak boğazın bir sesin. İdilleri, 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 külleri. Sizde bulsa şeşkeleri, bizde onun gülleri. İdilleri, 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 külleri. Sizde bulsa şeşkeleri, bizde onun gülleri. Oturganlarım buluşalımdırız. Яшілік битул сүйкімлі, яшілік битул бір кімденді, өтіп кетіміз шекілі. Şeşkeleri bizde onun gülleri. İdilleri, 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 külleri. Sizde bulsa şeşkeleri bizde onun gülleri. Sizde bulsa şeşkeleri bizde onun gülleri. Sizde bulsa şeşkeleri bizde onun gülleri. Татьяна Ефремова. Rahmat Beyran bilen sizin. Вадим, міне бүгін шақтай кіші Петрау енді көптен өтті бейт. Сіз хаман бәйрем етесіз демеға. Дегенде кіреш, біз кірешінер в общем бит боқланып тұрабыз. Бәйрәмнәрні бір-ике күн генә түгел, атналар буялып барабыз. Әлі тағым менә бірер атна барса, бір дә ғажапланмагыз дуслар. Біздің бит менә кірешін халқы, үзенең халқыбызның матур традицияларын, ғұрыф-гадәтләрен, еллардан ғұрыф-гадәтләрне саклыйбыз. Һәм инде булар турында безнең Олег Дадай Фазылҗан бик яратып сөйли бит инде. Олег Дадай үзе дә бүгін бездә қонақта. Әйдәгез аны шақырып чыгарыйк әле. Дуслар, алкышлар белән каршы алыгыз Татарстанның ат казанган артисты Олег Фазылҗан.
Hayırlı günler, kişiler deyip eytirge үйренген. Hayırlı günler, hürmetli tuğanlar. No kreşinde bayram kubindi. Kubindi havan betir almayın tigemiz değil mi? Şu karmin çıkıp basam da ne şey, çıkıp basam da nerse işlerge etmey turam. Çünkü kreşin deyip polностью eytip bitirirler, eyt bitirirsen Fazılcanov baranın. Şulay bulgaç, tege жиған бит hayvanlarını арыслан. Akıllılar bir yakka, matırlar bir yakka жиылып бітігіз деген бүтінісі өз орындарын тапқан бір майбы қалған ортада. Сен ішлеп тұралым дегеш, мен ортаға жарыла алмайым бетіні деп айтады. Шундый көп маймыл, ақылlı да нейді, құрметті туғандар, Аллаға шүкір, міне жюриде шундай матур еттіріп, бәйрем иттік шабет. Биыл бигрәк та матур болды. Аллаға шүкір. Елдан ел матур аяу біздің Петро бәйремдері біз. Алда тағым бәйремдер тұра. Бір Татар уразашы шекілі бик ұзын міне бәйремлеріміз, бик матур бәйремлеріміз. Чуаш кішісі ураза тұтып қараға ойлаған. Ураза. Жей күні тұры келген. Әйткенер мұңар, сағат ертеңге құяш шыққыншы ашыйсың, һәм құяш батқаш қына тағын бір ашыйсың. Құшыға да қарай, құяшқа шыға да қарай, қаман батмай. Шундан соң бұл Сағат етам 7-8 тиресінде айтады, батуын да батарсың, сен батқанда мен болмам деп айтты. Шунын кебек біздің бәйремдеріміз әлі таған 21 күнде де бола исен сау болса, Казанский жоматері нейіне құрметіне өткерілі тілешеді. Шолар болғаш әлі бәйремдеріміз болып тұрсын ол. Дүнияларымыз тыныш болсын, самы келем. Ең керектісі исенлік, саулық болсын әрбірімізге де. Барығызда шундай матур болып ешеуге не жейті, бір-бірімізге хүрметімізге не болсын. Ұзған елғына ауызды Петрау, енді бұл таған келіп жетті. Әлігіне кірген едік шау шешеклі яздарға. Шул шешектер қой әрада әйленелер алмаға деген жырны жырлаймын сізге қазір. Азат абай, өзіміздің Kreşin yurtumuzda icad eder bugünkü günde bizim birleşti. Şunun jırı. Yazlar şeyler, gözler, kışlar, mizgiller kebekine, ütteler de gideler şu yerip birbirisine. Şu çeşekli yazlarga, şu çeşekler bayarlara, eğlendiler almağa. Elligini kırgenidik, şu çeşekli yazlarga, şu çeşekler bayarlara, eğlendiler almağa.
шаба тұрған жираным. Татарстанның от қазанған артисті Олег Фозылжанов. Вадим, міне Петровға башланған әйтімлер көп, шолай бет. Мәсәлән, Петров үтті, жай бітті. Петровдан соң құшылар да сайрамы еме, даған кімдер нендейні біле? Сіз ұслар нендей әйтімнері білесіз Петров турында айтып кетігіз әлі. Міне Петровдан соң сүкірге ярамайды, біреу еме дағын. Әйтігіз әлі. Петров болса, алып барушысы Вадим болар. Рахмет, менің фанаткалар да бар екен мұнда. Бұлтыр Дима Баранов болған еді. Білеміз бі тағын? Тағын енділер бар екен. Петровдан соң құшылар, сайрамайды дүріш. Шешек жиялар дейлер. Ярамай Петровдан соң. Петровға қатлік жиып қалдық біз бұл шешеклерді дұрыс. Әлі Вадим Петровда егітлер, қызлар түгерек ойынлар ойнағандар. Әлбәтті айдағыз қазір бізде келген қонақлар білен біргелешіп ойнап алабыз шабата ойынын. Әйдегіз ұстар шығыз әлі білен шында біргелеп ойнап алық әлі. Әйдегіз. Һәм бізге ердемге Руслан да шықса шабата білен. Біздің атақас мұнда мекен? Ол ярата ол ойынды. Ойын бик қызық. Былтыр шушы ойында Рафис атақас ойнап аяғын сындырды. Шының үшін ипләбірек. Әйдегіз ұстар біргелеп ойнайбыз. Үлектер шеп, әйдегіз кімдер секремді, Алена секремді. Кірешін қызлары, әйдегіз кірешін болмағандар дайыры. Міне, бейг әйбет сіздің, әйдегіз шығығыз. Міне, как раз міне секре тұрған әйбет. Әзірленіп келгенсіз бейт, міне. Шығабыз, әйдегіз. Яшілер әйдегіз. Мұнда отырға келмегенсіздер, әйдегіз. Секреге келдік. Рафис атақас қоясың өзі. Әйді шек дек тұрасың анда. Давай. Бір сылғаш бұдан сылмия шағылыя. Атақаз әйде шек. Аккуратнарақ ойнайбыз бүгін. Әйде, төлеп тұрмайбыз. Шығар әлесі. Аха, міне бейт. Біздің шұлы қалып кедеміз, секрешілер бүгін. Қарындашлар. Әйдегіз достар, шығиға, әйдегіз. Тұрмайбыз анда. Әйде. Рамил, әйде сен дәші. Әйде. Давай. Лейле Лерон. Рамил Агдеев шығаға. Әйде, Рамил. Әйде. Сен анда жеңешексің. Қоғидалары бик жеңіл. Әлі қорқытты менді Рафис атақас аяғын сындырды деп. Әйдегіз ту керекке басабыз қазір біргелеп. Руслан ортада. Ол қазір шобатаны әйлендірі. Сіз секіріп шығырға тиіш боласыз. Әзір ме? Жоқ, басығыз ту керекке, мұндарақта басығыз мұндарақ келіп. Аха. Әзір ме? Әйдегіз кеттік. Аха. Опа! Міне бейт, Лейлеге лекті. Лейлеге бірер жаза. Жырлайсың ма, бірер шығыр сөйлейсің ма, или просто Петро білен құтлап кетесің ма? Туғаннар, қардашлар, Петров бәйремі білен құтлайым сізні. Бұл бәйрем бик матур һәм күңелле уза, ел сайын ярыялы сіз аны уздырасыз, өзіңіздің yollarınızı unutmayсыз. Бұл бик ғырурландыра. Рәхмәт сізге бәйрем білен. Өзіңе рәхмәт, Лейле. Ойынны давам етеміз. Поехали дальше. Лекті бейт. Исәнмісіз, арулармысыз.
Исемегез ничек була? Валентина. Валентина, кайдан килдегез? Bizim Kazanlıkı, mamı bilen papa, Subaş, Şumbırbaş. Alıp bizler sırayımız. Полный смесь инде мында. Молодцы. Сезгә дә шулай ук берәр жаза. Нәрсә эшлисегез килә шуны эшлисез. Сезгә микрофон. Әйдәгез бер керәшенчә бит ул бик матур бей безнең Валя. Шулай бит? Әйдәгез, керәшенчә. Yaprak bayramları җиткәч нилешләребез күмергән Шибәләрнең шибәре шул Марьялинаны тоша Әттияр йыра килмәйсезне сыймаска коша Шибәләрнең шибәре шул Марьялинаны тоша Әттияр йыра килмәйсезне сыймаска коша Сай, крестная, Валя. Бик зур рәхмәт, Валентина, күлмәгез бигрәк матур булган. Поехали дальше. Якынрак киләбез, дуслар. Опа! Арулармы сез? Ләктегез бит. Исемегез ничек була? Наилә, сез кайдан килдегез? Казаннан. Сез бу бәйрәм турында ничек белдегез? Ничек килеп ләктегез монда? Янәшәгәнә эшлибез шуңа булды. Молодцы. Шулай ук сезгә дә берәр жаза. Нәрсә эшлисез? Сөйлисезме, җырлыйсызмы? Нишлисегез килә? Бөтен хәлләрендә күп кайсын эшләргә дә. Әйдәгез менә алайса. Беренче бийсез алайсыннар, җырларсыз. По списку китәбез. Нәрсә эшлисез? Әйдәгез җырлагыз. Котлап кына китсәгез дә була. Барлык тамашачыларны Керәшен халкында шушы матур Петров бәйрәмен тәбрик итәм. Дөньялар тыныч булсын, сәламәтлек, шатлык, бәхет белән гомер кичерегез. Бик зур рәхмәт. Уенны дәвам итәбез. Бу якка басыгыз берәр. Безнең кызлар төшеп калды. Менә. Арулармы сез? Итрәш керәшенә ян соравыннан була. Һөнәрләрнең бөтенесе дә бик матурлар, бик кубалар. Җыр-җырлап китергә мөмкин булса җырлар идем. Бик шәп. Керәшенчә булса, куерга кирәк. кирәк. Әйдәгез буларга капыллыгына. Коеп җырларга телиләр әле монда. Ярар. Ярар. Всё. Уенны дәвам итәбез. Истә калдырдык сезне. Кайтып китәсез түгел җырламыйча. Ага. Безнең яшьләрдән дә булай сикерәләр, Бей бу, бей, әйдә. Сразу жаза монда. Сразу бей, әйдәгез. Вадим, давай. Сиктер. Исәнмесез барчагызда. Перм краеннан казанлыларга зур сәлам. Сезне мондый матур бәйрәмегез белән чын күңелемдән котлыйм. Мин монда китеп барышлый гына эләктем, сезне күрдем дә, музыка тавышыгызны ишетеп килдем. Бик зур рәхмәт сезгә. Мондый бәйрәмгә эләккәнем өчен. Үзегезгә рәхмәт, менә бит хойлардан, Пермь өлкәсеннән хәтле килгәннәр безгә. Уенны дәвам итәбез. 25 кызлар калды. Сикерәшенә карагыз әле. Кияүгенә ой. Аларга әле 17 Ләкмәдеме? 18-дә тулмаган әле. Әйдәгез. Бәр сикерәләр булар. Арулармы сез? Әйбәт кенә, без Себердән килдек, Красноярский крайдан. Барыгызны котлыйбыз. Бәйрәм белән. Бәк ошады безгә. Петров бәйрәме. Бәк зур рәхмәт сезгә. Сезгә дә шулай ук берәр жаза инде хәзер. Нәрсә эшлисез? Бер нәрсә эшли алмыйм. Себердән арлык килеп, бер нәрсә эшләп китәргә кирәк инде хәзер. Нишләтәбез әлесе? Җырлатабызмы? Бирсез, может? Ярый, алайса, ахырдан бер эшләбез, яме? Шулай итеп без... Сезнең бит әле монда подружкаларыгыз бар икән. Әйдәгез менә Себердән килгән, Красноярскидан килгән керәшеннәргә барыгызга бергә жаза.
Подружкагыз үшін үзегізге де лекті міне. Шығабыз ма? Менә хәзер бөтенегез тора да. Әйдәгез, әйдә. Сездән берәр җыр җыйнагыздан. Себер көрәшеннәреннән. Сезне көтәләр. Әйдә, шагыйк пакага. Пока шығабыз, уйлыйбыз, нәрсә җырлыйбыз. Әйдәгез, әйдә. Өшәү генә менисез. Әйдә, бер куплетым булса да. Җырак җирләрдән әйләнеп урам, килеп җиттек без сезне сагынып. Арулармысыз, жақын туганнар, сагынып килдек сезне күрергә. Хәлегез ничек яшисез, ризадыр бит безне күрергә. Бик зур рәхмәт, Себер көрәшеннәрен алкышларны жәлләмибез, дуслар. Һәм инде безнең абсолют җиңүче Янсуар авылыннан шулай бит исемез. Петреш районы Янсуар авылы Лидия исеме. Лидия. Лидия. Сезне чын күңелдән котлыйбыз, җиңүче. Лидиягә берәр бүләк бармы, Лидия түтигә? Юля алып бирәм диде, шулай бит. Хәзер сезгә бүләк булачак, бүләк шәп диделәр. Хәзер килеп җитәчәк, ерак китмәгез. Нәрсә дисез? Самиган. Память, әлбәттә, истәлеккә каласыз менә. Бөтен Казанда безне камераларда төшерә. Дуслар, шулай ук менә теге почмакта крәшен тәм-томнары, крәшен ризыклары бар. Барып килеп шунда авыз итеп ала аласыз. Шәйләр эчеп. Карагыз әле нинди бүләк бирәбез. Трау дигән Трау дип язылган, менә ничек матур иттереп шигелгән. Сезгә бүләк. Котлыйбыз сезне. Менә Вадим крәшен кызлары нинди дигән сорауга нәрсә дип җавап бирсен? Ну, белмим, инде синең шикелле матур шибәрдер дип әйтергә дигәндә. Шая, җитез. Нәкъ минем төсле инде алай. Крәшен җегетләре турында инде минемчә Вадим Захаров әйтеп китәр. Әйтеп кенә түгел, әле җырлап та бирер. Әйдә җырласын әле. Дуслар, алкышлар белән каршы алыгыз. Татарстанның ат казанган артисты Вадим Захаров. Сәмсез. Узган жылдан да күбрәк булып килгәнбез, Рәхмәт, бер алкышлыгы. Атыр бит. Аш каптыра әйдә. Исәнмин пырлы кызымы, су буйлары шишмәләр. Ышана күрмәгез бер, сагынмады дисәләр. Ышана күрмәгез бер, сагынмады дисәләр. Şiirlerle sarışılarla yürümem әлі sargayıp Ağılıp karşı al beni Sina koydan sağınıp Şiirlerle sarışılarla yürümem әлі sargayıp Ağılıp karşı al beni Sina koydan sağınıp Sağınmışa mümkünümüzdür Kızıl yarlı iyileşik Taşlap varlı kişilerimine Sina kayıtıp gileşik Taşlap varlı kişilerimine Sina kayıtıp gileşik Şişirlerle sarışılarla Yürümeli sargayı Ağılıp karşı al beni Sina kayıtıp sağınıp Şişirlerle sarışılarla Yürümeli sargayı Ağılıp karşı al beni Sina
baydan sağınır. Şeker ortasında avuldu sağınıp kırk oturuygalık matura. İstenme avuldaş diyip irkeliyim şakşilik. Karşı al mine avulum sağınıp baydan sine. Karşı al mine avulum sağınıp baydan sine. Şirşinlerine sarışlarına yürümemeni sargayım. Avulum karşı al mine sine baydan sağınıp. Şirşinlerine sarışlarına yürümemeni sargayım. Avulum karşı al mine sine baydan sağınıp. Avulum karşı al mine sine baydan sağınıp. Sine baydan sağınıp. Rahmat olsun, hayırlı motor. Bayram günleri bilen 5-6 gün Pitrav'da жүрüp tavuş da bitken. Özümüzde elden kalmagan degan zaman oldu şimdi bayram. Bayramlar şulay bulup dursun, illerimiz tinch bolsun deyip Zenger havalara karab telep oturuygaly bir motor jır ostunda. Sorman kirashinleri yozgan jır deyip bilemiz. Leki kirashinleri hali bu yıl Pitrav'da bulup geldik onda. Şul hatlı motor uyuşturganları. Eyde koya, eyde barayım. Ormanga deyip. Jırlıga deyip. Eyde jörleme. İşte mi bu? Şakırım sayın telegram, şakırım sayın bağana. Bizden yaşayan şırlarga bildirek zamana. Eyde koya, eyde bari ormanına. Orman boyları abaga, orman sıvı şebaga. Alnımızda bir şivet var, eyde salik şıbaga. Disket düştü mü? Destek bastırdan kırmasın, delikli kızıp var bulsa. Ayrılımı dost bulayım, aldağın el var bulsa. Eyde koya, eyde bari orman var. Orman boyları abaga, orman sıvı şebaga. Oğlumuzda bir şiver var, eyde salik şıbaga. Büyük dağlarının başında var orman ortasında. Sarı kışa şirşilege yemeli yurtasında. Koya, eyde bari orman boyları abaga, orman sıvı şebaga. Alnımızda bir şiver var, eyde salik şıbaga. Eyde sağlayıp da geç. Şu kadar köngüller ko'tarilib gider. Kirashim bilmishigini yozmagan edi o'zini. Hep işlerge bir alkışlar turib. Motor beyler bir. Hadi. Şakırın sayın telegram, şakırın sayın bağana. Bizden yaşayan şımarı bildirek her zaman. Eyde koya, eyde bari ormanlar. Orman boyları abaga, orman sıvı
Eyde sağlık şınağa, eyde sağlık şınağa, eyde sağlık şınağa. Rahmet bayramlar bilen. Rahmet olsun. Rahmet sizге. Қазақстанның ат қазанған артисті Вадим Захаров. Rahmet. Hürmet dostlar, mine yaş buğun bizning, özümüzning elikki mirasını xatirli şunысы suyundira. Mine şulardan birisi talantılı jırшы 2014 yılda Kireşin şiveri titulun yaulagan Yemli türkümünün solistkası Алина Давыдова. Bizde konakta. Alkışlar bilen karşı olabız. Алина Давыдова. Alkışlar jitip etmedi dostlar. Qotiroq aydagi Qotiroq, qotiroq. Kütəbiz, Əzrək Bulayından da vaxtlar şulay bit. Nişik keyifler? İkinci yıla da uyuşturuyuk mu? Şulay mı? Yıl sayın. Aleyse. Eyde. Sizin birinci güne kelip olay. İyi. Şep, Derse suşadı. matır jırlar, Tağın. matır biyüler. Şep indi. Ne bit? Şetti. Yüzü bir şey. Eydegiz Alинаны шақырғаншы, өзіміздің Алина соңырақ шығар. Әхәзірге өзіміздің Kireşin халқының езік қошы, Kireşinлердің Берменшік дәулет фольклор ансамблін яңадан шушында шақырып шығарық әлі. Qarşalığız Bermenşik Devlet Folklor Ansamblı. Jırlar eşek geldi, diye eşek geldi. Şana tırlar jireklerine bas
керәшеннәрнең бер менчек дәүләт фольклор ансамбле. Питрау бәйрәменә килгән дуслар, асыл киемнәрен киенеп, әйдәгез бергәләп җырлыйк әле, бәйрәм итекче сөенеп. Гомеркәйләр шулай узып бара, минут сәгатьләрен санамый. Җыелышкан чакта җырлашыйк, Питрау үткәч кош та сайрамый. Һәм инде мондый матур шигырь юлларыннан соң, керәшен шибәре 2014 Ямле төркеменең солисткасы Алина Давыдова. Sizler misiniz, sarılar mısınız, hürmetli dostlar, hürmetli konaklar. Size şıl konulimden şu matır Petrov beyremi bilen kutlaysam kile. Eydeysel birgeleşip bizimizden Kreşin halk jırlarını iske düşürü gelin. Birgeleşip jırlayık hem biyik. Siz esir mi? Suda bağım yüzedirler, su salgının sizedir, ay sizedir. Oğlumuzda bir matur var, üzenim ey üzenim, ay üzenim. Ekredik yürek, iplep yürek, işederge sandılar sarıravlara. Başım kara boyan, sifa gözüne karasının, kara gözüne karasam şüregim yanaydım. Olma bakşasının yollar derezelerine durar, ellesin adir gelme bütün canım nora, ellesin adir gelme bütün canım nora, ellesiz gelir gelme bütün dünyanın nuru. Belki şığı değirmez, edek seni, rahatladım, gidek. Kara bödrek şeşlerimdir, şıkaradır karasan, ay karasan. Ünelime yol buladır, ver yanmaya karasan, ay karasan. Ekredik direksiz, işederge sandılar sayıravları. Ну, готовьтесь, итак. Başım para boyamasın, gözlerine karasının, kara gözlerine karasam şüregim yanaydım. Alma bakşasının kılı derezeler hep durur, ellesin abir gelme bütün canım nora, ellesin abir gelme bütün canım nora. Танцуют все, ничего не знаю, ну-ка быстро следующий, пошлите танцевать. Оп! Отошла! Ничек bizim ultrasızsınız. Çok basit ayağlar. Ana! Enes kavay kollarını. Gidin. Başım kara boyasın, gözüne karasın, kara gözüne karasam çürek yanamın. Olma bakşasının yollar derezelerge durur, ellesin abir gelme bütün canım nuru, ellesin abir gelme bütün canım nuru. Ay молодцы! Devam ederiz mi? Bitti mi? Dağın bir jır deyler.
Нишегімді Петров Крешін қызлары жырынан башқа. Кейдік, Крешін қызлары деген жыр яңғырый достар барыңызда білесіз бірінді бұл жырны. Шулай болсын, бар жерде де юлсын, Крешін халық жырлары дүнияда яңғырасın. Нұрат тойлары, Крешін ауылары, ішке батыр, тіске матыр, Крешін қызлары. Құла гармонары, күңелі ойнаулары, сізге нешік бізге емлі гармонға жырлаулары. Лиял бұйы рәхім құла жайты жуарға, әйдегі жырлıyық әлі достар келген тыңларға. Нұрат тойлары, Крешін ауылары, ішке батыр, Крешін қызлары, қағжымлары, мұқтылық елалары, сізден ішіп бізде жолы, Крешін қызлары. Ой, супер! Күгершін емлі гүрлі баласын ояттырға, әлде яры достарым бар көңілді юаттырға. Нұрат тойлары, Крешін ауылары, ішке батыр, тіске батыр, Крешін қызлары. Құла гармонары, күңелі ойнаулары, сізге нешік бізге емлі гармонға жырлаулары. Gönlümde sarı limon sarmaydı sizmeli, bir gülüp jırlap jirsem sağınmaydı sizmeli. Nurrat toylары, Kрешін ауылары, ішке батыр, тіске батыр, Kрешін қызлары. Құла гармонары, күңелі ойнаулары, сізге нешік бізге емлі гармонға жырлаулары. Кирпірлау аландарының үзіп алдым гүллерін, жүрем урамында жүрсем шаттанып жүрсінлерін. Нұрат тойлары, Kрешін ауылары, ішке батыр, тіске батыр, Kрешін қызлары. Құла гармонары, күңелі ойнаулары, сізге нешік бізге емлі гармонға жырлаулары. Соңғы куплетін бірге жырлайық дейдік. Олайда бірге, олайда әне шулай көрсе ейдің бірге. Нұрат тойлары, Kрешін ауылары, ішке батыр, тіске батыр, Kрешін қызлары. Құла гармонары, күңелі ойнаулары, сізге нешік бізге емлі гармонға жырлаулары. Сізге нешік бізге емлі гармонға жырлаулары. Осқан жерде от шығара, Kрешін қызлары. Алина Давыдова! Зор рахмет, достар, зор рахмет. Достар, таралышмайбыз. Бәйрәм белән сезне. Таралышмайбыз.